Ovakvih spomenika, više ili manje lepih, različitih oblika, čiji kameni ili betonski krakovi obično streme na razne strane, ima dosta na ovom parčetu zemlje koje je tokom istorije, a naročito u posljednjem ratu, obilno natapano krvlju. Možda su jednolični, a i skupi, ali oni su ponikli iz želje da se ne zatre spomen na one čiji su životi ugrađeni u temelje slobode, a bilo ih je premnogo. Na primjer, iz Bosanskog Petrovca i okoline svaki treći žitelj bio je učesnik Narodno-oslobodilačkog rata, a poginulo ih je više od polovine, ili ukupno 3286 od 18.000 stanovnika. Spomenici su zato dobili smisao ako su na njima obeležena imena, kao što je u Krnjeuši, gdje je za svaku godinu trebalo obezbediti povelik granitni blok da se urežu imena palih meštana. Najoriginalniji je spomenik u Vrtoču, gdje je postavljen pravi top. Zarobljen je 2. avgusta 1941. i odmah je odavde gađao kasarnu u Krnjeuši, pa Krajišnici, uvereni da je to prva topovska paljba u ustanku, smatraju da je taj dan trebalo uzeti za dan artiljerije Jugoslovenske armije. Svojevrsne spomenike u ovom kraju predstavljaju crkve rušene u posljednjem ratu. Niko se nije potrudio da izbriše tragove anahronizma, svojstvenog samo ovom našem podneblju, jer turisti iz Europe, ako ih slučajno vide, misle da su to antičke ili srednjovekovne ruine. Ne treba ih ni razuveravati.